uNumeri chapter 21 sifunda from verse 4 to verse 9. Isihloko sakhona sithi inyoka yethusi. Lithi izwi kaNkulunkulu ke bazalwane. Kwenzeka ke uIsrayeli uNkulunkulu esewukhiphile eGibhithe. Lawa ukhala khona. Ukhala ngokuthi uyagqilazwa ubhakisa izinkwa. Uliliswa insimi uthwaliswa kanzima. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu ngikuzwile ukukhala kwabantu bawo. Amen. Wathi bheka ngehlile uba ngibakhulule. Lithi izwi kaNkulunkulu ke bahamba abantu noNkulunkulu. Kwathi la sebenaphe khona uNkulunkulu wehlisa imana. Amen. Imana bazali kwakuyisinkwa esasivela phezulu ezulwini. Sasehla sina njengemvula sehlela kubantu. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu ubaba wayethembeka ngalendlela ukuthi lwalungekho usuku la imana engehli khona yehlela abantu bakaNkulunkulu. Imagine udlisinkwa ungavukanga wasebenzela. Yes. uIsrayeli wathesta umusa kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu bahamba noNkulunkulu. Kwabe sekufika isikhathi la abantu khona izokuba bakhathana. Badinwa uNkulunkulu, uNkulunkulu engadinwanga yibo. Iqiniso ukuthi uIsrayeli wamhlubuka uNkulunkulu endleleni. Nezinto abeyikhuluma endleleni uNkulunkulu wayekwazi ukuzizwa, kodwa uNkulunkulu engadinwanga yibo. Kwafika isikhathi kwawo uIsrayeli odinwayo waqhubuka uNkulunkulu, waze wakhuluma kabi ngoNkulunkulu, wakhuluma kabi nangoMoses. Ngoba cabanga ukuthi mawukhuluma ngomuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu ayezwa. Ikuze kwazi kwanothi ukuthi bakhuluma kabi ngoNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu vele ungu-omnipresent and uyi-sovereign Lord. Ubona yonke indawo, uzwa yonke indawo, kodwa wakhuluma kabi nangoMoses. Kwamthumela uNkulunkulu ukuthi bakhuluma kabi nangoMoses. Baze sikhathena lesisinkwa esilula nyana. Angazi ukuthi wena mawudinwa uNkulunkulu ubona ngathi awusafiki la ufuna ukufika khona. Angazi ukuthi yini oyikhuluma enhlizweni yakho. Angambala ukukhuluma ngomlomo, kodwa angazi ukuthi wena uthini. Ngoba into ithi uIsrayeli wayembonile uNkulunkulu ehamba naye. Yes. Izinto uNkulunkulu azenze uIsrayeli wayengakazenze lezi izizwe. Yes. AbaseGibhithe they-tested ulaka kaNkulunkulu. Kodwa uIsrayeli had tested the grace and the favor of God. Amen. Badinwa. Bakhuluma kabi ngoNkulunkulu. Bakhuluma kabi nangoMoses. The same Moses owakumele afeyise uFaro ariskele impilo yakhe, bakhuluma kabi ngaye. The same Moses owahamba wahlala ehlane entabeni noNkulunkulu kwaze kwathofile, bakhuluma kabi ngaye. Yes, Jesus. Ngoba sine-tendency yokukhohlwa uNkulunkulu esihambe naye. The same Moses owayehamba anyukela entabeni abuye nemiyalo, abuye nezethembiso ukuthi eKhenana kunojuke inyosi. Oh, Nkosi. Bakhuluma kabi ngaye uMoses. The same Moses bazalwane owayekwazi ukuhlala afaste unintentionally ehleli phakathi efuna uNkulunkulu. Lo Moses abesaba nokusondela. Kube nzima ukusondela entabeni eSinayi. Kusho bona bathi ngeke sikhulume noNkulunkulu ngoba siyasaba thina ukusondela. Jesu. Yilo Moses abantu bakaIsrayeli bakhuluma kabi ngayo. Endabagcinakala lapho bakhuluma kabi nangoNkulunkulu kaMoses. Mhlawumbe izulu lathi kulungile, mhlawumbe ngikhulumile ngoMoses. Kodwa uma sekuthinta uNkulunkulu sekumele kwehluma amaze addressa lento. Yena sa. Lithi izwi kaNkulunkulu wabezwa uNkulunkulu. Ngoba kudinga ukuthi ehlele emhlabeni ukuze ezwe izinto
lithi uNkulunkulu uhlola inhliziyo zethu aviphinye izinto zethu. Amen. Wathi uNkulunkulu into engizoyenza kuIsrael ngizokwehlisa inyoka ezinobuthi ezinehlungu zibalungu. Lithi uNkulunkulu ke babehleba bebonke kodwa bona bonke abafa. Abanye uhlelo kaIsrael kwabafica bephila kodwa abanye kwafika sebefile abatholanga ithuba lokuphenduka. Wehlisa inyoka eziwupoison. Lithi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nomusa mayethu manivuma izono zenu mina ngithembekile ukuthethelela ngiphosa olwandle lokhohlo. Baya kuMoses bathi Moses sonile uwe sonile uNkulunkulu wakho ngoba kubiza ukuvuma. Amen. uNkulunkulu abambizanga behleba ngaye ukuthi wazozo hleba ngawe. Abambizanga ukuthi wazozo Moses khuluma ngawe. Amen. Kodwa mase behlelwe yinkinga sefika inyoka sesibadla. Yilaba yakhona kuMoses bazovuma ngoba kuyabiza ukuvuma. Amen. Noma ibonile uNkulunkulu ukuthi inhliziyo zabo khona ukuphenduka kodwa kumele bavume. Yes. Ngoba izwi laNkulunkulu lithi uma nivuma izono zenu ngithembekile ukuthethelela. Bese ngiphosa olwandle lokhohlo. So istep sokuqala kumele besithathu kuhamba beyovuma. And then uNkulunkulu will do the rest. Amen. uNkulunkulu wezwe aqhubeke ngema. uMose wabakhulekela abantu. uSimakade wathi kuMose zenzele inyoka enesihlungu uyiphanyeke ensikeni uyothi lowo olunywe inyoka lapho eyibheka asile. Lithi izwi kaNkulunkulu ke manje abantu bakaIsrael sebevumile ukuthi ayekade senzana kahle. Bathi ngeke yabona lezi inyoka seyibona ifika vele makushisa ngoJanuary kodwa lezi ulaka lukaNkulunkulu wobona masushawa na uNkulunkulu wobona masuthandaza into yakhe ingasenzeki ukuthi sekukhona umuntu kaJehova ngoba iza lithi umuntu kaNkulunkulu mawusuthintile angazi mangathiwa uthinta ngesandla sonke. Lithi uNkulunkulu bakhala bayisithandazele uNkulunkulu wakho. The very same God abathe ubalethele isinto esilulana. Kwamele uMoses angathi ukuthi hayibo ingani nje. Angabe sabuza mkhulu ngoba ubizo uNkulunkulu ubiza ukuthi inhliziyo yakhe ithambe nomusa ukuthi imeli bekhulu. uMoses akabuza ukuthi bengishonana. Wena nje mkhiza ngifunda ukuyikhuluma nje yakho wena wazi wangikhomba ngomuntu. Wena bamtheleze yena ngifunda ukuyikhuluma nje wena. Ngoba usufika lesiketi ukhuluma kabi ngami. Angikhulumi ke nje yakho. Wena nje thula. Yabo lezi inyoka lezi ziluma kancane. Kodwa uMoses lenga umthubiza uNkulunkulu and uyaqonda ukuthi lo uNkulunkulu ambizayo uNkulunkulu othethelelayo. Mase bevumile uMoses is bound to forgive them. Because uNkulunkulu wabo mase baqolele ngiyubani mina Moses not to forgive them. Amen. Kwakumele khohlwe nje nokuthi bake bathini. Ibiza uNkulunkulu uyahamba inceke kaNkulunkulu iyawuthandaza. Yathi bafikile baba bayisola uNkulunkulu nawe yehlisa phela ulaka lwakho. Abaningi babo sebefile bafundile uNkulunkulu ngeke besaphila.